Hola a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, felicitar a Beatriz, a Elena y a Gloria por las ponencias porque me han encantado. Me voy a presentar. Yo soy Patricia Fernández Ponga, directora de Executive Search de Experis. Experis es la firma que patrocina este evento, es una compañía del grupo Manpower. Antes de empezar el debate, a mí me gustaría hablar de un libro que he leído recientemente de la directora de operaciones de Facebook, que es Sheryl Sandberg. Ella en este libro recoge toda una serie de conclusiones para ayudar a las mujeres a tener un equilibrio entre su vida privada y el trabajo, porque al final yo creo que para las mujeres todo esto es un reto porque tienen doble responsabilidad y de este tema pues todavía no se ha hablado, pero creo que es más complicado para una mujer ser emprendedora que para un hombre. Las dos frases que creo que enlazan muy bien con este debate de este libro son: la fortuna favorece a los valientes, y yo esto lo veo claramente con Gloria y su socia, es gente que sigue adelante y al final consigue sus retos y sus objetivos. Y la segunda frase es que la idea es importante y puede haber muchas ideas similares a la nuestra, pero lo importante es la ejecución, la excelencia en el delivery. Es decir, antes Beatriz apuntaba que hay veces que tienes una idea y hay más personas con una idea similar. ¿Y qué pasa en una situación de estas? Desde mi punto de vista, si tú haces una buena ejecución, te organizas bien, sigues los pasos, pues finalmente el resultado es óptimo y positivo, ¿no? Después de esto, si queréis, empezamos un poco las preguntas que entiendo que tendréis para las tres ponentes. ¿Alguien se anima? Hola, felicitats, Glòria. Jo només era un comentari. Us vaig trucar fa 3 anys perquè ja coneixíem el producte per notícies que havien sortit a televisió i ens va sorprendre perquè ens veu citar l'Espai Gironès. Sí. Llavors, clar, pensaves, un projecte nou, et citaran un despatx o una oficina, i l'Espai Gironès és com si fos el Diagonal Mar o un centre així, la Maquinista, no? És perquè tenim una botiga allà. Bueno, una botiga és un quiosc de fusta allà. Després ens veu anul·lar la visita, suposo que també va ser, penso, perquè us va venir una avalanxa de molta gent i que llavors ens veu, que era també una mica la meva pregunta, com veu reubicar tota aquesta informació que teníeu al principi, quan encara em sembla que encara no havíeu obert la de la Rambla de Girona. Sí. I després un segon comentari, conec la botiga de Platja d'Aro, que ara està al centre, i en teniu una davant, que el tema de la competència, perquè clar, sí que és veritat que innovar, però bueno, les coses tenen un límit i a vegades no n'hi ha més, vull dir, com ho porteu? Per exemple, aquesta que la conec molt bé perquè està davant en davant, no sé quina hi ha més cua. Aquest estiu estava? Perquè n'hi ha una que estava quasi davant, que va tancar, que aquest estiu no hi era i després ho van agafar els germans Roca, el que van posar el rocambolesc. No sé si et refereixes a aquesta o una que està més avall. Mira, doncs llavors, felicitats si en tanca. Sí, doncs aquesta va tancar i després els germans Roca, que van obrir el rocambolesc a Girona, s'hi van posar ells. I com que té un producte una mica diferent, perquè apunta diguéssim a preus més alts i no només iogurt sinó moltes altres coses, diguéssim que qui vol un gelat d'un sorbet de mandarina va allà i qui vol un iogurt va a casa nostra. I després, referent a la teva primera pregunta, nosaltres, diguéssim, una mica experiència no en teníem, i quan rebem sol·licituds, i tampoc d'informàtica no som gaire bones, amb la qual quan rebem sol·licituds tenim un Excel en què posem el nom, posem la població, posem el telèfon i posem el mail. I una miqueta, diguéssim, anem allà arxivant tots els nostres contactes i aquests 1.100 contactes que us dic només estaran en aquesta fulla d'Excel fins que arriben a 1.100 files i ja està. I després, normalment, anem actualitzant aquesta fulla d'Excel i en el teu cas entenc, per tant, que no et vam tornar a trucar, és aquest cas, no? Per tant, això és un fallo totalment nostre. El més normal, normalment, és que agafem, diguéssim, de tant en tant algun mail arriba nostre, o t'arriba algun mail? Perquè normalment agafem tots els mails i enviem a vegades coses més generals. Potser és raro que no hagis rebut alguna cosa. Per telèfon. Quan va sortir la notícia a Girona... Doncs és un fallo totalment nostre. Coneixem a l'Anna de la Salvatana. Perfecte, doncs fallo nostre. Molt bé. A Barcelona, sí, al carrer Astúries 47, a Gràcia. Sí. Bon dia. Perdó.
Escolta, mira, felicitats perquè realment el projecte m'ha agradat moltíssim, a més el conec i sóc usuària d'aquí de Barcelona, però volia fer-te un comentari perquè vaig llegir a internet que havíeu rebut alguna que altra crítica que jo no sabia com... Volia saber com havíeu respost des d'emprenedoria, com a empresàries, de que no éreu de tot ecològics perquè no utilitzàveu el segell i vaig pensar com respons davant d'una crítica que pot crear dins d'internet i de la xarxa? Sí, a veure, el tema del tema ecològic és un tema senzillament legal, diguéssim, no? Quan Llagurt va començar fa 3 anys, els establiments, això és un tema d'així legal, hi havia una llei que deia que establiments que tinguessin part d'ecològic, com és el nostre cas, que el iogurt natural, el de l'Anna, que heu vist l'Anna de les vaques, diguéssim, doncs aquest iogurt que fa ella és ecològic, doncs establiments que tinguessin part d'ecològic, en part que no ho és, perquè nosaltres el tema ecologisme, el tema d'ecològic no era l'objectiu fer tota la botiga ecològica, nosaltres era un tema de proximitat i quilòmetre zero sobretot, però vam tenir un punt més de sort en què el iogurt que vam treballar, el que ens va agradar més era ecològic, i en aquell moment la llei permetia en un mateix establiment tenir coses ecològiques de no ecològiques. Però què va passar? Nosaltres vam anar fent i un dia ens va arribar una denúncia i ens van dir, esteu dient que sou ecològiques quan no ho sou. I clar, coses que passen, després t'informes, perquè dius, ostres, però això no puc fer-ho, i et diuen no, ha sortit una nova normativa que ho tens la botiga 200% ecològica, 200% vull dir que no tens res que no sigui ecològic, o no pots posar la paraula ecològic a l'establiment. I nosaltres, ostres, però nosaltres tenim el iogurt natural que sí que ho és i no ho podem anunciar-ho això, i la seva resposta va ser contundent, que em sembla correcte, va ser no. I per tant, com vam fer? Totes les franquícies que teníem, que en aquell moment potser érem 17, vam haver de retirar tots els cartells i tornar-ho a imprimir de tot de nou i eliminar evidentment totes les paraules ecològic que hi havia. Inclús la persona que ens va denunciar, jo hi he parlat i jo li vaig demanar personalment disculpes perquè el nostre objectiu no és confondre ningú ni és confondre la gent, perquè nosaltres no sabíem que ja no es podia dir i perquè és el que us dic, nosaltres és proximitat quilòmetre zero i no pas el tema ecologisme. Per tant, nosaltres ens vam disculpar, vam canviar totes les botigues i ara no he de trobar cap ecològic a cap dels nostres establiments. Gràcies. De res. Bon dia. Bon dia. Soc la Imma Barrufet de l'Excoach. Volia fer una pregunta primer a la Glòria. Quina inversió inicial veu necessitar? Sí. I una altra pregunta per la Beatriz i l'Helena. Estem parlant de venda de producte, un producte retail, però quan venem serveis, com és el nostre cas, clar, és molt més difícil. Com ens introduïm en el mercat, si és, jo crec que tema networking, o com ho fem, perquè clar, vendre un producte, si poses una botiga, obres una ubicació física, però clar, tema serveis... És un servicio, però tens que tomar un producto. No, sí, evidentemente es un producto, pero claro, yo no... Es muchísimo más difícil. Sí. Sí, sí. Sí, evidentemente. La carrera de fondo es mucho más difícil. En todo caso, nosotros, por ejemplo, estamos muy... nosotros también somos servicios. Sí, evidentemente, sí, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho tiene sus ingredientes. Ya. Ya, sí. Hombre, lo mismo. La confianza es muy importante. Sí. Sí. Porque un producto una vez lo compras, pues ya está, ¿no? Sin embargo, generar confianza. Sí, estoy de acuerdo contigo. Confianza en la marca, porque solo hay que las confianza en una persona que te presta el servicio, llega un momento que esa persona no puede crecer. Sí. También hay que hacer una marca, hay que hacer un producto. Una marca personal. Para que pueda, una marca personal, pero que al mismo tiempo sea una marca en que haya un equipo, porque si no la Sí. Entonces es parecido, sí que es más difícil, también es hacer más redes. Es que incluso a la hora de pedir financiación tú te vas a un banco y dices, mira, voy a hacer, pues como ellas, ¿no? Voy a hacer un yogur o con lo que sea, pero claro, tú vas a decir, voy a vender servicios y no es lo mismo que voy a vender un servicio o voy a hacer un producto.
Sí. Sí, en ello estamos. Gràcies. I quina inversió inicial veu necessitar? Referent a la meva pregunta, més o menys van ser uns 55.000 euros. Es una ventaja, ¿eh? Esa es una ventaja. Sí. Ahora que también son dinero. También. Hola, em dic Nati. Primer de tot, enhorabona, Glòria, vale? Gràcies. Per transmetre pues, la il·lusió, no?, que ens has transmès amb el teu projecte i felicitats, no?, per ser on estàs. La pregunta és per Beatriz o Helena, perquè quan parlem d'aquest tipus d'associacions, en el meu cas, soc sòcia emprenedora, però sòcia emprenedora amb dos nois, amb dos homes. Aleshores, no sé si tenim cabuda també, vull dir-te, presentar-nos al projecte aquest de creixement empresarial o és que has de ser dona i ja està? Los chicos, ¿cuánto tiempo hace que estás constituida? Un año. Sí. Vale, ¿y tu facturación es más o menos regular? Sí. Vale, pues perfecto. Es decir, tú lo envías y entonces, bueno, dices tu idea, ya Esther o Estela ya te pueden decir cuáles son los requisitos y luego ya lo ponemos allí y ya está. Que sean Es decir, dos hombres y socios, ¿no? aunque sean, no importa, es decir, que los dos hombres sean, es decir, ¿cuántas acciones tienes tú de la sociedad o sois 3 autónomos? No, bueno, yo tengo el 35%. Bueno, pues ya está, tienes más del 25. Perfecto, sí, sin ningún problema. Gracias. ¿No hay más preguntas? ¿Queda todo muy claro o todo muy oscuro? Bueno, os lanzo yo una pregunta, Gloria. Los productos que tenéis que son 100% ecológicos, ¿no habéis pensado en hacer un convenio con supermercados especializados como Umberitas u otros y, o sea, avanzar con el negocio? Es decir, aparte de tener vuestro negocio propio, tener los productos en otros centros. O sea, primeramente, 100% ecológico, lo único que puedo ofrecer es el yogur natural, sin nada, ¿vale? Pero cuando ya pongo, a ver, a veces tengo arándanos, frambuesa, que sí que lo son, ¿vale? Depende de todo cómo vaya el mercado, de la oferta que haya, el precio que vaya, todo un poco, ¿no? Pero 100% ecológico, digamos, solo podría suministrar lo que es el yogur natural, ¿no? Que luego en casa tú podrías, como tomas yogur en casa, pues comer este, ¿no? Luego, unirte, digamos, a supermercados, a restaurantes, que nos lo han pedido mucho, ¿no? El poder tener nuestro yogur de postres. Muchas veces hemos chocado con temas de no poder asegurar que la calidad sea 200%, ¿no? Porque cuando yogur helado sale de nuestra máquina, como habéis visto en el vídeo, tiene un punto de cremosidad y de gusto y de textura que es perfecta. Y nos da miedo congelar, descongelar, que pierda calidad, y por esto nunca lo hemos hecho. Y también para supermercados, digamos, a lo mejor necesitarás en un futuro unas cantidades muy grandes que nosotras a día de hoy, digamos, no tenemos, porque, digamos, trabajamos con una granja, que es la que ha salido en el vídeo, que tiene una capacidad productiva determinada, con lo cual seguramente no podríamos llegar a abastecer a todos los supermercados, ¿no? Pero bueno, nosotras siempre pensamos que preferimos, digamos, centrarnos en una rama y que nos da mucho trabajo, hacerla lo máximo bien que podamos y no abarcar más de todo aquello que no estemos seguras de que podremos darlo todo. Y a medio plazo, o sea, hasta ahora tenéis las 5 tiendas, las franquicias, ¿cuál es el plan a medio plazo? Es decir, ¿hasta dónde vais a llegar a medio plazo? Sí. El medio plazo, que es trabajo para el 2014, es hacer 30 tiendas, o sea, tenemos 22, pues terminar el proyecto con 8 más. ¿Por qué 8? Porque quedan 8 poblaciones que creemos nosotras que tienen potencial para que pueda salir bien el proyecto. Es lo que os digo siempre, no crecer a lo loco, sino crecer con poblaciones que tú crees ya en ellas, ¿no? Con lo cual creemos que solo quedan 8 sitios que pueden estar bien y sería cerrar este tema de expansión, quedarnos con 30 y seguir continuando con todo el tema de comunicación, que es lo que vamos más, bueno, que anem més cosas, y todo el tema de lo que es innovación, que es lo más importante para nosotras a día de hoy. Muchas gracias, Gloria. De nada.